این نرخ که ما گام میزنم این نرخ در یگون مغازین نمیوی. سلام علیکم دوستان عزیز. این تلفن باشه یک خاراکتریستیک کوتاه عکس گام میزنیم اینفورماسیون مختصر درباره تلفن تکنو گو ادین گام میزنیم بعد پای نرخ نوش میشیم. تلفن تکنو سپار گو این تلفن 2024 برآمدگی در نمود راسفیتکا میشه و این تلفن باشه 3 به 64 گیگا میشه و 4 به 128 گیگا میشه کنشنا. Так, дизайн телефона ахтом бин дизайнш чихелай ва биё аввал айдрини коробкаш сар кунем. Айдрини коробкаш телефон чӣ дора? Боз як таша коробкаша мекушоем ва мебинем ки дрини коробкаи телефон да дрини комплекташ чӣ дора. Телефон хучай як документ дора ва гарантия 1 сола ай ҳами компанияи Tecno худшай официални ва чунин якта защитная плёнка, чехоли прозрачный жесткий, мана чехоли прозрачный жесткий дора ва якта дига боша кабел ва блоки оригинал айдерни комплектатсияи худаш мебурад. Телефон қимат нест, телефони арзонай, буҷетнияй, бо плюси ҳамаи чизо дар комплектатсияш ҳама чиз дора, дига ягон чиз дига лишни ба телефона намехари. Так, характеристикаи телефон агар мезанем, телефон чехели гуфтем 64 мешава, 128 гига мешава, арзонай 120 Гц экранаш кор мекунад. Як телефон боша процессораш Tiger T615 мешава ва 5000 мАч батарейка. Блокш боша блокаш 10 ватта бистрая зарядка дорад ки ин телефон да динамик яъне стереодинамик аст. Стереодинамика гуфтани чӣ гап ки ҳамаи боло мехона, ҳамаи поён мехона ин телефонно. Так тарзи кор карданаш ама ба шумо нишон медиҳам чӣ хел кор мекунад, плавни экран ва чӣ хел сурат мегирад. Телефонро гирён кардем, яркостшо баланд мекунем. Телефон так тарзи камера карданаш бинем ки телефон чӣ хел камера мекунад ва ибад основной камераш ана боша фронтальная камераш ва мебинем ки экранаш 120 Гц чӣ хел кор мекунад. Мана бинем чӣ хел плавни экран кор карда телефон. YouTube медирем, дар YouTube ягон чи мемонем ва дар ҷа будай футбол. Так, футболро мемонем. Хоб мана бинем. Худтон бинем ки телефон чӣ хел мисол качествени нишон медиҳад, чӣ хел качествени любойча тамошо карда мешавад. Телефонҳо бошанд, нархошона гап мезанам. Нархи памяти 64-ош 7990 рубл ва памяти 128 гигаш боша 9990 рубл. На, бахшиш 9000 рубл. 8000 яъне 64-ош 8000, 128 боша 9000 рубл. Ин нархҳо дар кадом магазин? Дар магазини Realfon канишна. Доставка ҳама областҳои Россия, ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон, дуруни Москва да бошед агар то метро, то пеши электричкатона доставка мекунем. Агар аз метро ва электричка дур бошен, пас тавассути такси ё тавассути курьерҳои платни ба шуморо равон мекунем. Дар магазини Realfon ҳамаи моделҳои 2023-2024 мешавад.